ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بس الحمدلله. حاضرین بسیار معزز بسیار محترم منی واجهین برات و مؤمنی مسلمانی و نمازگزاریم دوست حبابم الله جل جلاله باز شکر گزاریم که الله تبارک و تعالی منا و شما را دیگه رند توفیق دا که مسجد بیاییم و بلایی و مهمه فریضه ادا بکنی و آنچه که ادا گوشگ بی از آیات قرآن مجید از احادیث رسول گرامی صلی الله علیه و سلم الله تبارک و تعالی منا و شما را صحیح عمل کرنے کے توفیق عنایت فرمائیں. دوستو واجعاں اللہ جل جلالہ و یہ دین اسلام و یہ ایمان اللہ پاک ہمارا شمارا میش میں نصیب فرمائیں تیگی و دین اسلام انسان ارزش داتا مقامی داتا رتبی داتا فضیلتی داتا و بالخصوص جنی آدم قبل از اسلام و پیسر چه رسول الله صلی الله علیه و سلم جنی و زن اصلا
قابل ارزش و ارزشمندی چیزی نبیده در میان تمام اقوام و در میان تمام ملتان. بری همی ابرا کنا که عربا جنینا زنده به گور کتگا شگان جن عربا. نه تنها عرب، اگر ما شما تاریخ مطالعه بکنی، تاریخ بررسی بکنی، نصارایان بیچاره، یهودیان بیچاره و فارسا بیچاره پیسر اسلام آن چه برخوردی کتا گو جنینا و چه عقایدی داشته. وہ دا گندگ بیتنے کہ اصلا بالخصوص مثلا در حیام حیض جنینا یهودی یا نصارایان اصلا آنگو اصلا نشست برخواست نکتے ہیں گوشن کہ لوگان توکا کتگان تے تا یہ دوران نہ کٹتا آنگو اصلا بقت وارگے دوتے ہیں بس. اما اسلام ارزش داد، دین ارزش داد. حدیث ہمیں چیزیں بیان کریں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها دخول الجنة من ای الابواب شئت. جنینی کے پنچے وقت نمازاں بوانی، روچگاہ بداری و تی شرمگاہ حفاظت بکا، مردین اطاعتا بکا. گوشک بیتے آیا کہ ادخل الجنة، داخل بھی جنتا، ہر دروازگی کت بلوٹے چچکے ملائیں مقامی اللہ پاکا دات دینا دات. آیتی که شما محضرت تلاوت بید، شیطانا مسترین هدفی که جتی لیوریهما سوآتهما. اللہ پاک فرمانی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، قد انزلنا علیکم لباسا. ای بنی آدم، بنی آدم و اولاد آدم، نسل آدم واجہ اشتو کا درو شاملہ، چه فارس، چه بلوچ، چه انگریز، چه سیاه پوست، چه سرخ پوست، چه سفید پوست، یہ درو داخلہ. قومیت و عصبیت ادا ملاک نہیں. یہ قومی، یہ عصب و نسب حجاب رعایت بکن، پوشش رعایت بکن، اور چونکہ سیاه پوست اور چیکاں بکن. یہ برا نہیں. چونکہ انگریزی ہر چیکاں بکن. شیطان اچھی کو اللہ پر فرمو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اللہ تبارک و تعالی سی لباس، سی پوشش میں شما واسطہ بیان فرمائنتا. لباسی کے ستر عورت بکن، بدنا بپوشید، جانا بپوشید، عورتاں ستر بکن. عورت ستر ببید، عورت پوشک ببید، عورت نمایان نبی، ظاہر مبی، اندار عموم ظاہر مبی.
و جنین زبان عربی وشن عورت، و زبان اردو وشن عورت. عورت شب ستر پوشش ها، یعنی باید پرده ببی، باید ستر ببی. و شیطان هدف اصلی و هدف همیشه لیوریهما سوآتهما. شیطان که آدم و بی بی حوا رد داتا، اشتباه تو کا مرتکب بیتا، اولین ضربی که به انسانیت جنگ بیت آی لباس کشتگ بیت. یا بنی آدم، ای بنی آدم فریب مدن شما را، فتنه تو کا دور مدن شما را. شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، انچو که شیطان شما پیت مات چه جنت خارج کتا. ینزع عنهما لباسهما، در کتی چایا چه چاین لباس. قرآن تو کہتے ہیں آیاں گڑا میں تاک و برگ درچ کا اتر پوش والا کتا. و یہ فطرت انسانیتیں، فطرت سلیمہ انسانیتیں، آئیں فطرت سالمیں، آئیں کہ غیرت انسانی دارا، حجاب و پوشش و حیا و غیرتا و تیگا حفاظت کنا. خصوصا الاخص جنی آدم. و من گوشت تمام قشر، تمام بنی نوع بشر و چه امی شیعه چی، چه امی راه چی، چه امی طریقه چی، شیطان فتنه دوردند. شیطان زان که چطور من انسانا گمراهی بکشون، چطور انسانا مبتلا بکنون به فتنه ها. حدیث تو که هستین که النساء حبائل الشیطان، جنینا شیطان داما، شکارچی ماهیگیر داما جا ماهی گیری و مرغ گرن. شیطان به وسیله جنینا بازار پخش کن، بازار روانه کن تا که یہ شکاری، تا کہ آ مرغا، تا کہ جوانا، تا کہ آ مسلمان مومنا مسلمانا آیا فتنے تو کا دور بداں، یہ دام تو کا دور بداں. نمازی وانتگی، روچگی داشتگی، ذکری کتگی، توبہ و استغفاری کتگی، یا کہ نگاہ گوما فتنے تو کپی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے فرمانی کہ شما وتی نگاہ جال بکنے، او مرد دینا وتی نگاہ جال بکنے. اگر اولی نگاہ کپی اور معافیں اچانگی نظام اما دومی نگاہ پتہ چست مکہ مچارا. وقتی کہ دومی نگاہ چارک بھی انسان موشن راه نفوذ قلب چم گوشیں، یہ چم ذریعہ اثر کلی آئیے چہرہ تصور بھی در قلب خیالها کہت، یہ بھی امی خیالہ مبتلا بھی تو ذکر و یاد الہی غافل بھی. لہذا پردہ و حجاب یہ سک مهم ہے. متاسفانه بعض افسوس و اسرت وری
ای غربیانی دیرگه ترفند و حیله، اروپاییانی دیرگه ترپنده، دیرگه آنی خواستی و هدفی به هر طریقی وارد بگویا. ما مسلمان وابیم، ما شما ترقی یافته یا مدرن هم واس ترقی کتا متمدن، اما آنی تبلیغات چند اندازه اثر کتا مسلمانه مسلمانی که اولین ما بچاریم. بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنها گوشی که من وفات کنو منی جنازه روچا مبری، سبحان الله، بعد از مردن منی جنازه مردن آدم مگندن که چه اندازه مزنی یا کسانی زنده یا لاغری. چی دل صاحب بی بی نئے دل ہر اندازے صاحب بی بی صحابیات و صحابیانی آنی خاک پا ناخنانی چل ام نبی ما دل صاحب ہیں. لہذا یہ سک مهمی و مسترین فتنه هم چمدا پیدا بگویا. انسان مسلمان شما بازم عشق کتا بازم دیدتا به خاطر وام به خاطر زر قتل نکن. یعنی یک وام پرین که زر پرین اسی کشک پرینی، یعنی آئی تو وجدان یا که من نکشم به خاطر پول، اما به خاطر غیرت به کشت و کشار و قتل و غارت رسید. پس به قول مولانا مفتی قاسم فرمانی اما اولا چه مردم باید شان جلوه بگیرید، مواظب ببی سرپرست کفیل مستر لوگئی. اللہ پاک فرمانے الرجال قوامون علی النساء. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمانی القوامون القیم الحاکم الرئیس المؤدب، یعنی مردین یہ رئیساں، یہ قیمہ، یہ سرپرستاں، یہ حاکمہ بر جنینا. المؤدبهن اذا اعوجت، وقتی که چوٹ روان، وقتی که کجروی اختیار کنا، بے پردگی شروع کنا، نامحرمانم گپا شروع کنا، کم کے حجابا و کم کی پردیا بے توجہی کنا، مستر و قیم و مرد لوگے اذا اعوجت آیا ادب دیانت، آیا تچ کنند، آیا راست کنند. مردین بھی دیندار، مردین بھی باغیرت، مردین بھی کہ کم کی شعور داشته بھی وقتی که نیلی که منی آکه چیزی که خاص منینگی پولا ماشاءالله وشت چیر دیں، پیسہ انا ماشاءالله وشت چیر دیں، کس معلوم نہیں کیا چچوا ظاہرہ اتنی اما بازیا پیسہ پولا چیر دیں، بانکان تو کا حساب چیرا. پس چیزی که تی که نزدیکیں، تی محبوبیں، تی ستریں، تی غیرت و حیائیں، آیاں بپوش، آیا میل کے دیم آئیے تمام انظار عمومی ظاہر بھی یہ تعصبیں نہیں، یہ غیرت دینی ہے. و ابن کثیر رحمت اللہ علیہ غالباً من دیر کی مطالعہ اسے اگر جنین یک چمی گو من راہ شد کن آدھے چمی بپوشیتے ہیں، یہ اندازہ. لہذا بلوچ و مشہور بیتا نک تعصب قومی کہ قوم لہذا اما دین لہذا
دینا هم باید مد نظر قرار بدیم که الله حکم چیه، الله دستور چیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور چیه. فحشا و منکرات چطور تو گوارا کنی؟ حدیث تو کہتے ہیں زنا یہ وامی قرضی وام دے گی ہیں، قرض دے گی ہیں، اللہ معاف بکن. یہ قرضہ تی خانوادہ داں، ہر کسی کے زنا بکن بیزاں کے آئی خانوادہ تی اللہ معاف بکن ہمیں کار کنک بھی. لہذا انچو کہ مارا شماراتی ناموس و دوست بیتے ہیں غیرت آکسا پس دیگرانی ناموساں چو حفاظت بکن. قیامت رو چه انداز بلا و مصیبتاں و عذاباں برای یہ زانی و زناکار واسطہ معین کنک بیتگاں. حدیث بعض واجہ بیان کرتے ہیں جمعہ کہ آن اچھے بدبو یہ کہتے ہیں کہ جہنمی آنچ بیزار بنتے ہیں. یہ دیکھیں جہنمی آنچ اچھے بدبوئی در کہتے ہیں. لہذا حجابہ غیرتہ یہ چیزاں نباد عشق نکباں کہ فلان کار بیتا فلان کار بیتا چو فحشا یہ اوراں بانداں فتنیاں آما ما طریق مستقیم سرا نہیں. اللہ کلام سچیں حقیقتیں اللہ وعدیاں کم کی خلاف نیستیں برحق و سچاں. استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار بکا انسان، توبہ بکا انسان، معافی بلوٹ انسان. انہو کان غفارا بسیار بخشندے اللہ. یرسل السماء علیکم مدرارا ہور لوٹ گائیں چاہتا خشک بہ گویاں زمینہ خشک بہ گویاں. ہاں چوت جناک ممنوعی وتی زمینیں وتی ڈگاریں ممنوعی چیا جو آپ خشک بہ گئے اسی آپ خشک بہ گئیں آپ ورگا مورا نرسی دیما دیم فکرہ کنا نا. ارے اداری ہے وطا یک برنامی ہے آیا مایچ کس میاری کتنا کن ہر یک وقت برنامی ہے وطی برنامه مطابق روا وطی برنامه وطی تنظیم کنا کو یہ چو سال مدتا ہے آپ تمام بیتے ہیں مارا آپ ورگا نرسی و ہمیں چوتا ہم ہوش بیتے ہیں تقریباً یہ چوتے ہوش بیتا. لہذا ما باران لوٹ گائیں شرط چیئیں استغفروا ربکم استغفار بکن. گناہ دست بکش گناہ انسان کیا ہوتا میاری بکن. اللہ ما میاری گوں یک مردمی گناہ یک کچھ اشتباہی صادر بھی یا غلطی صادر بھی یا کہ زائد ہوتی یا کہ عبری ہوتی خوب آئی اسی نیوتا میاری کیا کہے بابا منا عذر خواہی کیا بخشیت تے معاف کیا سر تو میار زان گئے تو اتر قصور وار زان گئے تم عذر لوٹ گئے بخشیت تے معاف کیا بر بخشتے برا انگا نا گوشی انگا ساری میں کیوش ماں ویسے نہ کتا ماں ایسے نہ چی کتا برا انگا گوشی چیز گوشی یا بری یعنی نمی زاد ہوتا یعنی نمی عبرد ہوتا پتہ ہوتا میاری ہونا تھا. اللہ پا فرمانے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. لہذا من گوشت مردین قیمہ سرپرستاں کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. ہر یک کے من و شما تنا ملا تبلیغی صوفی درویش نہ کلکم کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راعن راعین چوپانے مسئولیں دربارے زیر دستان جست بیتے ہیں. خوراکا تو پوشاکا تو مسکنہ تو چچو پکر منتے
تو چکانی، مسکن و پوشاک و خوراک چیز تو فکرمنده ما شما کمبود می کمی می احساس کمتری مکنید نسبت به همسایه. پس همه صورتا دین باره همه صورتا دین باره هم نماز چه اندازه پایبندم، تلاوت چه اندازه پابندم، حجاب چه اندازه پابندم. هیچو گوشت بکا مردین جرأت داشته بیت مردین پر مردین وقتی که وقت تیچ که نا وقتی که تیچ که وقتی که راستین پیت تلویزیون چار گئے فلم چار گئے وہ دا بانگ بہ گئے چوکا گوشت نکا تو برو نمازا من چو جلدی کا نماز آ رہی نماز آمادگی بکا وقت کی فلم دے نشتا چی گوشت کا اصلا گوشت نکا اصلا نگوشتی ہم چونکہ وقت معیاری گئیں. بس اولی شرط امشی کہ انسان وطر اصلاح بکا وطر راست بکا وطر دینی احکامہ پابند بکا. اللہ حکم چیئیں فقط میں مسئول نہیں ہوں کہ خوراک و پوشاک یہ ہم ضرورت ہیں یہ ہم حق کے جنینا یعنی حق کا و فرزندان حق کے وقتی کہ تو گوشتا میں قبول کردم آئی خوراک ہم تیسرا لازمی آئی پوشاک و آئی ہمیں صورتا مسکن جای سکونت لوگ تو واسطہ لازمی باید برآوردی بکنه پرو بکنه. متاسفانه باز مردم بیکار اصلا احساس مسئولیت نکنه یہ سخت افسوس ہیں. جنین تی زندانی ہیں جنین تی دربند ہیں و آن مسئولیت ہم تی گرد نہیں تو به هر نوعی وقتی قدرت مطابقه وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. اللہ پاک فرمانی موسع توانگر توانمند غنی سرمایدار پولدار وقتی اندازه خرچ بکن. پولدار سرمایه وجه پن تفسیر تو کا پولدار سرمایه غریبان پر میں خرچ کا ایشان جوست بھی پولدار وقتی اندازه خرچ بکن غریب و فقیر وقتی اندازه خرچ بکن. غریبی فقیری هستیں کار بکن برو غریبی بکن بنائی بکن بیکار منندی چونکہ تو مسئول ہے پر جوست بیتے ہیں ہم دنیای اعتبارا ہم حقوق باریا و ہم حقوق معنوی باریا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اللہ فرمانی پیامبر فرمانی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وتی اهل و خاندانا وتی آل وتی خانواده نماز دستور بده و انذر عشیرتک الاقربین وتی نزدیک مردم بترسین از عذاب الله از گرفت الله. این مسئولیت دا این وظیفه می لہذا تمام شعبیاں باید تمام جنبیاں باید مسلمان تمام جنبیں بار رعایت کرتے ہیں. حقوق دنیاویاں حقوق اخرویاں یک جنینی اگر خدای ناخواسته اللہ مکن اگر جہنم برو اور شکایت کا چار مردین ہے وہ دا رو در وایسی نیستیں پروان نیستیں میں پتے بلے جنتا رہا مار رہا ہوں پروان نیستیں چوشے نہیں وہ دا نفسی ہیں وہ دا ہر یہ کیوشی منی نفس بے بچی آدھگے وزانا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر یہ کہ آدھگر اچھے بیزاری ہر یہ کہ آدھگر احساس استغنا کرتے ہیں من تچی فراری بھی متواری بھی تو چیر دا ماں بعد من پیت منا بگیندی نیکی بلوٹی ماں بعد من برات منا بگیندی منا نیکی بلوٹی ماں بعد من جنین ایک شپرو مزامت کرشتا اور من چی نیکی بلوٹی تے آئی عذاب ماں گرفتار ببوں ہاں آئی گناہ ماں گرفتار ببوں فراری بھی متواری چیر دا متارا
تو چه زحمت کشته منی واسطه جنین گوشی حلال و حرام و جایز و ناجایز، سردی گرمی، چاپ روچ ایت نچارتا تم واسطه زحمت کشته من مرچی یک نیازی ہے یک نیازاں پورو کا نیکی بدے یا نیکی بدے. قیامت روچا نیکیانی مسئلے ہیں، وہ دا نیکی ہیں، وہ دا اعمال صالح ہیں، وہ دا پول و درہم و دینار نہیں، وہ دا زمین و جائیداد نہیں. اللہ پاک قرآن تو کا فرمانی اگر زمین و آسمان پر از طلا بکنا، زمین آسمان پر از طلا بکنا و تی جان بچڑائنا، اللہ فرمانی کلا قبول نہ بیتے. زمین آسمان طلا اچ قبول نہ مانتے. نیکی گونے لا الہ الا اللہ، نیکی گونے تہجد، نیکی گونے ذکر نماز، سبحان اللہ. یہ نیکی طرح گونا یہ طرح نجات دیا، نیکی گونے دست خالی ہیں. نیکیانی ابرین ہر سابقو، اللہ فرمانی سابقو الی الخیرات، سابقو الی الخیرات، سبقت کرے خیرات نمگا، سبقت کرے نیکیان نمگا. مسابقہ بندے، مسابقہ در ویلا سازی و ساختمان سازی و پول جمع کنک نا، مسابقہ بندے اما نیکیان نمگا کہ تی دردہ ورند اور روچیا کے تو تنگ دست بھائی اور روچیا کہ یہ دے مچاری بندہ قیامت حدیث تو کہتے ہیں بندہ پوت کے یہ دے مچاری اسے ہچ نگندی، یہ دے مچاری ہچ نگندی، دے مچاری ہچ نگندی. اما ضعیف نمازیا گندی، اما بڑے بڑے وانتگے بڑے بڑے نوانتگے، یہ ضعیف نماز ان بڑے وانتا بڑے نوانتا قضا کتا یہ نمازاں کویاں. یہ زکوٰۃ مال کئی، زکوٰۃ مال صفا کا زکوٰۃ حدیث تو کہتے ہیں بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی کہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں زکوٰۃ مال چلیں، زکوٰۃ مال چلیں یعنی وقتی کہ نصاب پورو بیت الحمدللہ انی کشاورزی ہم محصول برداشتے فکر بکن یہ مال تنہا منی نہیں، یہ مال منہ اللہ داتا. اللہ پاک قرآن تو فرمانے شما تاکہ تنہا دنیا یاد کیے تاکہ تنہا میں نے کہا یہ درست تعلقات ہم نے یہ ربا ماشین جائیداد کشاورزی دو یہ ربا تاکہ تنہا میں کر رکھا ہے. یا اس پیتے پوچھے کفنی اگر نصیبہ بھی بعض اشخاص نصیبہ نہ بھی اللہ معاف بکن دریاں غرق با سوچا. لہذا ہمیں فکر بکن مسلمان کہ من رہوں یہ مال زکاة میں ادا بکنوں، مبادا اسی ذریعہ میں گرفت ببوں. ہمیں واسطہ مردم باید اللہ تبارک و تعالی حکمہ زندگی تو کا پیادہ بکن و تاکہ ادا چے رویں دست خالی مبی بلکہ میں دامن میں دست پر از نیکی بے من دنیا چبری